nekakvih pasa jarca, ne znam. Radi se o tome da, recimo, jedna momčad vodi 3:0 i sad ova druga smanjuje na 3:1 i sad čovjek i dečko nebitno sportaš koji je žalio za pirom Ajde natuci mi 5 kila prstaca. Naručio mi oni iz Sabora. Oni debili. Let me see what this show is about. Get your ass on, boy.